lakini nguvu ya kufanya imekwisha. Kwa hiyo akakazee katika kanisani. Hakawezi kuwa picha ya kanisa kwa sababu umri wako umeenda. Lakini vijana haya kaliko ipaya YouTube. Abakurikirana inyigisho zanjye kuri YouTube. Kwa nini tumeweka nguvu kubwa kwenye mitandao? Kubera iki twashize imbaraga nyinshi cyane muri iyo zo mbuga? Kwa sababu vijana wengi wanashinda kwenye social media. Nuko urubyiruko rwinshi cyane ariko birirwa kuri izo social media. Ndio maana tumeamua tuwafuate huko waliko. Ndio maana twahisemo kubakurikirana aho bari. Leo nataka nizungumze kwa dakika chache. Uyu munsi ndashaka kugira ngo nkoreshe inota mikeya. Bishop akuniambia ziwe ngapi? Ntabwo Bishop yambwiye umwanya nkoresha. Lakini raha ya mgeni hatukizidisha ni sawa tu. Ariko ibyishimo n'umunezero mushize n'ubwo warengaho ntacyo bitwaye. Lakini nafikiri nikihubiri dakika 40 mtakuwa hamjachoka. Ndibaza ko mbabwirije iminota 40 muza kuba mutaramuha. Dakika 40 mko sawa? Iminota 40 mwiteguye kugira ngo bwirize. Basi. Ni saa moja. Ai. Isaha yose. Okay, sawa. Sasa hivi ni saa 1 na dakika 44. Reka nkoreshe umwanya neza, ubu ni saa 1:44. Maana yake tunamaliza saa 2 na dakika 40 hivi. Anaanza kusoza saa 2:40. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Nataka leo ni kwa dakika chache. Ndagira ngo uyu munsi nkoreshe umwanya muto w'inota mike nijibu swali. Subizi ni ikibazo. Kwa nini kanisa linastahili kuweka nguvu kwa vijana? Kubera iki itorero rikwiye gushyira imbaraga mu rubyiruko? Kwa nini vijana? Kubera iki urubyiruko? Leo nataka nijibu hilo swali. Uyu munsi ndagira ngo subize icyo kibazo abantu bibaza. Ukisoma ile Timotheo, waraka wa Mtume Paulo kwa Timotheo wa kwanza, isome rwandiko rwa mbere rwa Paulo kuri Timotheo, mlango ule wa 4, ibice 4, alafu mstari ule wa 11, umurongo wa 11. Paulo anamwandikia Timotheo. Paulo alimwandikira Timotheo. Ile barua ya kwanza ya Paulo kwa Timotheo. Urwandiko rwa mbere rwa Paulo kuri Timotheo. Hizi barua zilikuwa ni maagizo kwa ajili ya kanisa. Hizi nyandiko yari amabwiriza kubera itorero. Lakini anamwambia Timotheo, ariko arimo aramubwira Timotheo kwenye ule mstari wa 11, ule mlango wa 4:11 pale. Ibice by'umurongo wa 11. Anamwambia mambo haya uyaagize na kuyafundisha. Anamwambia ngo ibyo unyumvanye cyangwa ibingibi ubitegeke kandi ubyigishe. Anasema mtu awaye yeyote, haraga ngo umuntu ari we wese asiudharau ujana wako, nazahinyura ubusore bwawe, bali uwe kielelezo kwa waaminio, ahubwo icyitegererezo kubizera bose, katika usemi, mu magambo uvuga, na katika mwenendo, ndetse n'imyitwarire, na katika upendo, ndetse n'urukundo, na imani na usafi, no kwizera. Hayo mengine utaendelea kusoma kwa sababu Biblia ni ya kwako. Ibyo ngibyo ukomeza bikurikira, ukomeza usome kuko Biblia ni yawe. Paulo anamwagiza Timotheo. Arimo arategeka Timotheo. Kumbuka kipindi hicho Timotheo alikuwa kijana. Wibuka kwicho gihe Timotheo yari akiri umusore. Na Paulo alijua umuhimu wa vijana. Paulo yari azi imbaraga cyangwa agaciro k'abasore. Sasa nijibu kwa nini tunaweka nguvu kubwa kwa vijana. Reka subize ikibazo abantu bibaza, kubera iki dushyira imbaraga nyinshi mu rubyiruko. Siku moja nilikuwa nafundisha mahali fulani. Umunsi umwe narimo mbwiriza ahantu, nikasema ndavuga ngo ukitaka kulijua kanisa kama ni la kiroho, nushaka kumenya ko itorero ari inyumuka, ni makundi mawili tu yatadefine kiroho cha hiyo kanisa. Ni ibyiciro bibiri bizagaragaza ko iryo torero ari inyamuka
cyangwa ry'umwuka. Ukitaka kulijua kanisa kama ni la kiroho, nushaka kumenya ko itorero ari inyamuka cyangwa ry'umwuka, kwamba hilo kanisa liko serious, kugira ngo umenye n'iryo torero riri wanajua wanachokifanya, bazi neza icyo bakora, na mahubiri wanayohubiriwa yako sawa, ndetse n'ibyo babwirizwa ko ari ukuri. ni makundi mawili tu yatakuonyesha. Ibyiciro bibiri gusa bizabikugaragariza. Nilisema kundi la kwanza navuga ngo icyiciro cya mbere ambalo linaweza kukuonyesha kama hilo kanisa ni la kiroho, gishobora kukwereka ko iryo torero ari ry'umwuka, ni familia zinazosali kwenye hiyo kanisa, ni imiryango iteranira muri iryo torero, ndoa zilizoko kwenye hiyo kanisa. abashakanye bari muri iryo torero uko bangana. Ukiona wanandoa wanaosali hapo nubona abashakanye cyangwa abubatsi wamejaa vurugu, buzuye akavuyo, magomvi hayaishi, intambara no kurwana bidashira, hiyo ni tafasiri kwamba neno wanalokula hapo haliko sawa, icyo ni igisobanuro kigaragaza ko ibyo bajyaho ngaho bidatuba, kwa sababu kazi ya neno kuko umurimo w'ijambo ni kubadilisha maisha ya watu, n'uguhindura ubuzima bw'abantu, ni kubadili tabia za watu, n'uguhindura imico y'abantu, ni kuwafanya wawe na lifestyle ya Yesu, n'ukugira ngo bagire ubuzima busa n'ubwa neno lililo sawa sawa, ijambo ry'ukuri ryuzuye, linatafasiri upendo wa Kristo ndani ya watu. iryo risobanura urukundo rwa Kristo mu Sasa kama watu wanasikiliza neno niba abantu bumva ijambo ry'ukuri, halafu maisha yao hayabadiliki, ubuzima bwabo ntibuhinduke, ndoa zao zinasumbua, ugasanga ingo zabo zifite familia zao zinasambaratika, ugasanga imiryango yabo irasenyuka, hii inatupa maswali neno wanalolisikiliza. ibyo bituma twibaza ikibazo ijambo bakira cyangwa bigishwa n'iri. Kwa hiyo hilo ndio kundi la kwanza icyo nicyo cyiciro cya mbere ambalo linatupa picha ya kanisa lilivyo, icyo nicyo cyiciro cya mbere kigaragaza, lakini kundi la pili ariko icyiciro cya kabiri ambalo ndio muhimu sana, ariryo ry'agaciro cyane, ambalo ndio linaonyesha picha ya kanisa, ndetse rigaragaza n'isura y'itorero, ni vijana. n'urubyiruko. Vijana, urubyiruko, hebu mwangalie kama umekaa karibu na kijana, hindukira urebe niba wicaye hafi y'urubyiruko, mwambie wewe ndiye uliyobeba picha ya kanisa letu. mubwire ngo wowe ni wowe uheretse isura y'itorero ryacu. Mwambie watu hawana sababu kwenda kusoma vitabu vya historia, mubwire ngo ntabwo abantu bakeneye kujya gusoma ibitabo by'amateka, wala kujua kanisa lilianza lini, cyangwa ngo bamenye igihe itorero ryatangiye, wala tuna idadi ya watu kiasi gani kanisani, cyangwa dufite umubare w'abantu bangana gute, ila watu wakikutazama wewe ariko abantu nibakubona wowe wanaliona kanisa. barabona itorero. Kwa nini nasema vijana? kubera ikivuga urubyiruko, Naomba musizoee lugha zangu, sometime ni ngumu, ndagira ngo mumenyere imvugo zanjye rimwe njya nkoresha bisa naho zikomeye, na mimi nimeitwa kusema maneno magumu, nanjye nahamagariwe kuvuga ibintu bikomeye. nina leseni ya maneno magumu. njyewe nabonye perimi cyangwa leseni yo kuvuga ibintu bikomeye. Wakati nakuja pale airport, igihe nazaga hariya ku kibuga, yule kijana aliyenigongea passport uwanereyeho muri passport kashe akasema, wewe sina haja ya kuuliza maswali mengi. yambwiye ngo wowe sinkeneye kukubaza ibibazo byinshi. Akagonga ngaa, wewe mtumishi wa Mungu, nenda. arakubita atera akajya umukozi w'Imana ikomeze. Akasema, tunakusikiliza nyundo zako kwenye mitandao. arambwira ngo tujya tukumva inyundo zawe uhonda ku mbuga nkoranyambaga. Kumbe nyundo zinasaidia hata nikipita airport napita free. kumbe inyundo nazo zirafasha bituma no ku kibuga hanyura neza. Kwa sababu wengine walikuwa naulizwa barua, abandi babazwaga inzandiko, wengine walikuwa naulizwa sababu ya kuja, abandi babazwaga impamvu baje. unajua Rwanda ndio nchi iko smart Afrika. mubizi ko u Rwanda aricyo gihugu kiri smart muri Afrika yose. Hawapokei watu ovyo ovyo. ntabwo bapfa kwakira abantu gusa. Hata wakati bishop ananialika, n'igihe bishop yanumiye, walisema huyo mtu anayekuja atuonyeshe kama nienda Bible school. yaravuze ngo uwo muntu agiye kuza kubwiriza hano natwereke ko yiga ishuri rya Kwa hiyo ikabidi
changu cha theolojia. bituma nohereza diplome yanjye ya theology. Naipenda sana Rwanda. Naikunda cyane Rwanda, rukunda cyane. Usimaji kutoka akili mpaka usafi wa barabara. Marismati hele mubwenge ukagera no mwisuku yo mu mihanda. Mtu mmoja alisema, pastor utuombee. Umuntu umwe aramubwira ngo pastor dusengere. Kwa sababu huku wanafunga makanisa. Dusengere kuko iyo bari barafunga isengero. Nikawaambia hamna haja kuwaombea, mwende Bible school mkasome. Ndababwira ngo ntabwo